ତାଙ୍କର ଜୟ ମହାରାଜ। ସମ୍ବାଦ କିଛି ପୁଣି ଏକ ଦୁଃଖଦ ସମ୍ବାଦ ମହାରାଜ। ସେ ମାୟାବୀ କୃଷ୍ଣ ପକା ପ୍ରେମକୁ ବଦ୍ଧ କଲା। ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ପକା ପ୍ରେମ ମାରା ମୃତ୍ୟୁ କରିଦେବି ଗୋପାଳ ତାରିଖ। ମତେ ବିରକ୍ତ କରନା କହୁଛି ଅତି ଆପଣାର ପକା ପ୍ରେମ ମହାପ୍ରଭୁରେ କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ। छकी के करना है मधुपुरवासी कपट के आसी लुची छपी गले कही है। सती लगी ब्रह्मा हुए तुम्हारा मना यही तुम्हारा कर्म पड़ा है। ब्रह्मा सकटा यही न फेरी बेघरा है। बिनंद से दसी बंदी सड़े पसी देवा की भोगे कसन है। पति अली पुतना सुंदरी गोपे होई लानी धरना है। सती लगी ब्रह्मा हुए तुम्हारा मना यही तुम्हारा कर्म फला है। कुड़मणि गिरा है जीवे सारा ठीक विचारा करा है। हे महाप्रसाद जैसे
ପଦ୍ମାର ହିତବାଣୀ। ନାରାୟଣ 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 ଇଏ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ବୃଥା କୋପ କାହିଁ ପାଇଁ ହେ କୁହ ମଧୁପୁର ନରପତି ବୃଥା ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ତୁମ୍ଭ ହିତ ଚିନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରିଛି ବିପତ୍ତି ଅକାରଣେ ସୁନା ବଂଶ ବୁଡ଼ାଇବ ଅକାରଣେ ସୁନା ବଂଶ ବୁଡ଼ାଇବ ସରିବ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଛ ଭୁବନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ତୋତେ ଦେବେ ଚିନି ଦେବଶ୍ରୀ ବିଧବା ବେଶରେ ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲୁଛି ବିଧବା ବେଶରେ ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲୁଛି ରାଣୀ ତୋର ପଦ୍ମାବତୀ ଖାଇ ପୁଟି କ୍ଷୀର କୃଷ୍ଣ ହେଲା ବୀର ବଢିଲା ଦ୍ୱିଗୁଣ ଯେତେ ଯେତେ ବୀର ପଠାଇବୁ ତୁହି କେହି ନ ଫେରିବେ ରତି নারায়ণ 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 দেবর্ষি মৃত ধনন্তরী পারিবু কি করি পাইবু বহুত শাস্তি নকরিয়া রহবু জাগর নকরিয়া রহবু জাগর 7 দিন 7 রাতি বসে প্রবর্ণ শ্বশুরে ভার পদ্ম যোগাড় করানোর তেবে যাই তোরা হৃষ্ট শান্তি হেব তেবে যাই তোরা হৃষ্ট শান্তি হেব কহে পুরোহিতে চিন্তি নারায়ণ 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 ଦେବଶ୍ରୀ ରାହୁଲ ଭଦ୍ରରେ ଲକ୍ଷେ ଭାରରୁ ଅଧିକ ପଦ୍ମ ଥାଇପାରେ ନନ୍ଦ ନିକଟ ପିତାକୁ ପଠାଇଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ସାହସ କରି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯିବ ତଥା କାଳିର ଦଂଶନ କରିବ ତମ ଭକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ନଥିବ ବାଉଁଶ ନବା ଯିବ ଅଂଶୀ ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି ପଇସାସୁର ନାରାୟଣ 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 ଦେଇଗଲେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ